Nentukwe kumina ijere akitigere mbere ya ntuko enene aguchiarwa kaire kwa TV yaku ya Weru ntariki mugwanja mweri jwejetejo itantatu. Weru TV igakongwera miaka ya 10 ya utangazaji njorua na bwama karamu tambone mogaruruku ja manene jarajajanite na miaka ya 10 yeje ya utungata botiumba kungananwa ni miaka ya 10 ya wendo na ugwati mbaru bwaku ibwega mutegeri wetu kinyani onto bagwetania natwe na gututwikithia namba imwe bwega no tubakona kanya kugwatana bautwikire nteto chia Weru thaithatu muthenya jwa narua gwatinde maandamano ja manene wodine ya Maua kari bakimeneria guchererwo gwaka kwa barabara ya Kathima gwita Maua amwe na bou wakibwanda gachaya nithi niteka bomba kwambiriria rua nyuma ya nkiama ya miunda NLC na rwangirwa barabara Kenha ukaranthi guru na kariba muthambi na gwitikaniria gurura marija miunda iria ikajukiwa ni untubwa wa kibwanda gacheu no akariba gembe is tebakeni ni untubwa barabara ya nkuje ya kore ira na andika rita tarwimbo rawira ne kumakirithirikari nene na Kinya ya county ne kumana na untububu nikyo tukubona ro tukukure moni jaku igurura mirandi je ya barabara tukienda kumenya kwethira thirikari kaja ingia na guchiaka koreo tukubona ro turi kuri atiri thirikari nene igakinyaniria mawira neja mirandi ya barabara rene about 23578 nio namba yetu SMS kurukino idrogetika gichoke gyaku gukurukira Facebook na Kinya YouTube aratore live kana wenda imwe kwa imwe kagitene gakao nibetagwa ntinyari kenywa cyane jamaja tukwanganiritie kirenti tocheto Gereto kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Antubaire gutotoro nyumero ire ukamatete simiti kugwana korokera muro nejo athingithu County Commissioner of Tharaka Nithi rwangirwa miunda na barabara gutimana na karibara miunda yawe kuringithwa ni wa kibwanda gachaya nithi bane kwirwa ngani tawikirwa ambizo nto bau no rongo nanga tukona ngari ciete nto no tuiba twekirwa njumaina taginya atumeri barabara ya kore gweta kumania na kuthuka kwayo biashara embu kuga maandamano ija kubaikia dhara yenene Wana nirio mathithio tukubona arwa ni Purity Richard tukianjiri antito chetu antubairi batete oturo na bangi baire bagututera oturo po hospitali ne marimanti nyume ya rori ire boka inayo ekamatete simiti kugwana korokera muro ne jo athingitho osipidu wa Tharaka South Nyamai Mbandu na kujirite mutino juju akigarori uyu kari na antubana na bwakoje bakiuga kethirire mbreki yorokera muro ne jo lori uyu kumite chakariga itete marimanti kumirite mutino wa njira ndagasania muuru athingitho njirani nene ya kumachia kariga kuthima rimanti mutino warorierera kamatite simiti na ina antu bana aria baire barikitie na gutauturwo ao na bangi baire bathiete na mbere na kugwata utungata thibitari ya marimanti level 4 ndiugaterere ndaraugira ndagacha thingitho mbukaire ndauga ndagacha nenkworungu na karagataga kagaketo tikaragataga kodithia nkare ikaragataga gwiribaro ikaragataga baitikiri emunde ana beto bagwetega ndagachanya thingitho na rori bamwe baekari bare bakujirite karikariri bariuga rori ino yambiririe kuringa onierio kuraja na kwina rori engera ari mbere yayo na ikigeria kumiebanire gwire rujeni ndagasani ino rori rwi yegira yathiririe mu break na areguru yambira kuringoni ya indamiteri mbiumbio kwirori ya inge kuri ya white ikuri mbere ya rori enu ya ekwegwoni ya yarwa marutere rori enu yeje jira spindi ikegira kwa baro rori era irio ya Teresa na nambara right ya rutero andreba
iro ya Ruyini. Pariuga nĩ kwithĩtwo gũkiumĩra mĩtino mĩingĩ ndagacani ĩno arĩa bakuromba atongoria bao kũbathondekera ndagaca ĩno nontu nĩ bethĩtwo bakĩthangĩka gwa kagita. Tũtiringa kura kaĩrĩ tũtakeretwo ndagaca thingitho ta ndagaca inu ingĩ cia rami itwakerwo ndagaca ĩrĩa gũkorokana na nkare ti karagaca kabaitikĩri tũkoraga ndagaca baitikĩri ye mokai kia okenene kia mwana thaka mokai akinda ngwete ndegorokana kanini mokai kuoguru atongoria beto muthomo njuki ukaya kwigwa no twigwa ara uri thaino kithurwa kinde ki nture no ni aku utiri agandara na gwaku tafadhali ndagacha ya thingitho itugerie bwabombekana mweri utakuthira gwigwa ekubwa. Nĩ ndeto iria ikunjiritwe ni usipindi wa Tharaka South Nyamaimbandu, na wawili waliweza kutoka wakiwa hai na wakakimbizwa hospitali ya Marimanti level 4 na wawili wameweza kuaga dunia. Tumeng'ang'ana, tumeweza kuwatoa kwa maji. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka, Mbita Makena Uambabu. County Commissioner Tharaka Nithi David Gitonga rwangirwa miundariru National Land Commission na rowa kibo barabara rwa Kenya National Highway Authority bekete gikaro na kare baria miunda yawe kuringithwa ni wa kibo ndagacha ya Nithi Muchemo Ndujuju joki kenda guweka mibango kuthamo kwa kari baba na mari kenda ndagacha yu yambiria kwa Martin Mugambi na thingatirite report yuje. Thondeki bwa ndagaca ya muro wa Nithi buthiete na mbere kwereruka nkiama ya barabara nene nkiama ya minda atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kari bariganitie na ndagaca ĩno ya Nithi betiganĩrĩtie mũtaratara wa kuthima gucunguna na nkinya kumenya minda ire kuringithwa ndagaca ĩno kambĩria rũrũ. Na sisi tumesikia mawaida yao na mawazo yao, na tukijumuisha hii pamoja tunaanza hii kazi kuanzia kesho, tukipima na kukadiri mimea yao, manyumba yao na mashamba yao, ili tuweze kuwapea stakabadhi au contract ambayo inaitwa award kati yetu na wao, tuweze kuwalipa fidia kwa ajili ya ile wamepoteza. Baba bonthe batindite kugerekania mantu kurania biuria na nkinya gucokanĩria biuria bibimbari cia mwanga rimwe kenda minda ĩno yekirwa ngacĩtini ya kithirikari minda 80 kirikanaga ni ekuringithwa kiri mutaratara uyu. Have a public sensitization exercise, and of course the NLC to issue the gazette notices for the acquisition of the land which is going to be used for the construction of the new realignment of the Nithi Bridge, which has been known to be a killer bridge for a long time. And the realignment basically means that we are taking it alongside lands which is going to afford us safe construction. Bakiongera baugite mutaratara wa kuraithira gucunkuna nkinya minda ĩno warikiriria kariba kaomba kuri wanio ndagaca kiambiria gwitia. Vile tumewajulisha kwamba maendeleo yoyote yanasisitishwa kulingana na gazette notice ambaye tuko nayo. Maendeleo ni kama kuendeleza manyumba au other than renovation au repairs. The rest hawezi kuendeleza nyumba kama ilikuwa imefika mahali fulani inasimamia hapo. Pia hawawezi kuendelea kukata shamba kwa vipande, kwa sababu kuanzia leo registrar anaenda kuweka kitu inaitwa caveat au restriction ili waweze hii mradi iweze kuisha, isitupatie complexities za compensation. Kamishna David Gitongora wanwa kuri mucemanio ni uyu auritia kari kugwatanira kenda gutigira mutaratara uyu kuthina mbere bwega. Kenya Highways Authority ndio hii kazi iendelee kwa mpangilio, na tuhakikishe ya kwamba kila mtu ambaye anaathirika amepata fidia yake. Aswa pia tumekubaliana kuna familia kadhaa ambazo hawajamaliza mambo ya urithi wa shamba, waliachwa na wapendwa wao, baba, bwana na wengine. So tumekubaliana pia zote pamoja na the agencies
tutafanya kazi pamoja, tuone kama tunaweza wasaidia wapate vyeti vya umiliki, ndio pia waweze kupata fidia zao, tukifuatilia mikakati ya kisheria. Nkiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Akari ntere chia kathima kithetu wodine Mau ibagitite maandamano na kwangaratania ugendi barabarani ya Mau kweja Meru wakimenaire kuthuka kwa barabara ya kathima gwita kithetu akaribaba baraba menerete mubunge wao John Paul Mwirigi baugite barabara yu ya rugurirwa kenda kuthondekwa mwakene jwa 2017 na wakibwambiria ende etekirora mina ugendi nibo kwangaratana bonene. Ni akariba kathima kithetu wandini ya Mau Igembe South banda mene na muthuro jo munene kuthuka kwa barabara yao ya kuma kwa mugo gwita kathima primary na kumira down park Igembe Central ntubaingenie barabara nene ya Mau gwita Meru una kurazimithia agendi gutumira barabara iji nthuku iria bakwandamanira na biobire bakairithia mubunge John Paul Mwirigi ni gutejaniria barabara iji tigau yathuriri mbeca cia kumithondeka miankeni au gatene na gutuma bari akariba gatonya hasara inene ya into biao birio miunda na bingi mukaji wa bakathima barabombere kwinyangirwa nyumba ciao na miunda yo kuitanirwo kinyate ati no tuba barabara twarawa ni kubwethwa ni twagukangirwo barabara yetu no ntumwanka thai ndaracera era twakilile kathima ni ombere kwithira ikithukangwa thai lori yake yana maiya itiombo kilukira ara kwa ruine na batwe ira twandamanire twetanire ringi na tururia John Paul atwira ni ontu barabara yetu tikugwethwa batu na twiginoere na aratuma na message aragwa kura cia kathima ni muno cio mbotalo nyi mwana na sari windari akiosiki kiathemwa baba ari na ndo barakorerwa woni kiosiki kiaithirwa kirauma biele na thai woi thina ya barabara yetu kuma ya ithirwe tutona uteithio tue. And then John Paul and your contractors, you are given the money, you did the work to almost 80%, but you left the work without completion. But I know on the papers it is complete. Iyo ntunande baitete mukana kire mubunge John Paul Mwirigi na kumweri bamonerete 18 na gugatwika barabara ijite thonde kwa maandamano kuja jagatwika tabia kuria. Na tuliambia John Paul mheshimiwa wetu akuja ona ile shida tuko nazo na tangu sai hajakuja. John Paul tumwetete akarema tukora kinyange to ya sukuru au gake utwekera la mingeti ya sukuru ya kathima ya koro na mwakatha hii sukuru ni thinana baguku mothari na antu thari no tugutengeti na ya koro akiwa aneto kubutia barabara na tabwetherie niko toto kuwa John Paul kare usokia barabara ya kathima tukanda manarenge kana tumbebwete kinya tingwa na jana siato John Paul turendo mwa 2 weeks yeah 2 weeks niko kwendo mwa ari akweya tukanda mana mwanga yato kwenda atubwethirie barabara. Dennis Mugendi, Weru TV, kathima kithetu wandini ya Mau Igembe South, County ya Meru. MCA wa Korotwa Meru Zipora Kinyano ZK yaugite matata jaja kumenere waandikani bwa bidhaa nene kaunti ne Meru aja kiri Weru FM ari mubangone jwa chanchamuka aja charita matunda ZK akiarenerete baraba kwenda twanya toto kuromba nguge na uroka beti ambeta bamwire akiuga gute muntu batigwita kinyandururu kenda kuona nguge kiri thirikari na chokete oria na kwenda kumenya twanya twa chief officers gato itungana na nikibatumira twanya mugwanja ke na uga kinya gitike mwandiki munene Joe County Secretary kinyake kibatere gutumirwa. MCA wa Korotwa kirembunge ya Meru Zipora Kinyawiji Kenenta ZDK akiadia narua nyuma ya wentu kuinkai kwa kine mubago ywa chanchamuka kamemene ka Weru FM matuneje igite bya chief officers bathirikari ya Meru ile ugite barabara obisine bari kumugaruna watho na ndina ugite thirikari unigito ontubo na ethire gitumiria twanya tu bere manda ugaiba kalete ofisine nkurukia mieri 3 na ndauga baraba ingi na bonya bati ukwalify
kwithira by position ineu no to junior officers bathuri kurungamira senior officers. Thirikari county ya Meru ni ajukirie mantu jau jai no rito mono na ibaratumirerie twanya tu twa chief officers. Kurukize ndike aruga tonya toto bati kuthojwa mtu kubatara kurina umana weru akirita mukana akiugolo keja guita mbesa kendo na ngogeu abati kuringa riboti obisine yawe mtu wonde arwetha anu thirikari arwethero imukora arwetho anu uriku uri ogetia mbeca kenda Ameru bona ngugi aripoti methene ya charity oversight, and we have no apologies to make. Kire mtu uri ogetia mbeca tukamwandu perpendicularly. Kurukize ndike ni tumuletwe niki gutumiritwe tonya mugwanja twa chief officers kana bethagira bare bangana na gichokia na twite babati kwithira bare 10 na kiuga budget ya kubandika ithagirere o misharene nikiria kugoma ko magarobisi nongia bati gutonyorio nonga thirikari county ya Meru ikorua kiuria kiu ikorua ni kinontu itumiritie ite mugwanja budget ya chief officers tekere budget njeru ka chief officers barabareo bathiriria tamu yao kwa budget yewe o kire budget ya thirikari muthiene kinyagite kia county secretary zendike na kwenda kanyaka ukethiraga gitumirua inkori ya thirikari etana mpwe etangasa gite kia county secretary kenda gigakarirwa ni a substantive order uroke they are accountable. Keripotera rito shaweru rea kwari eto ni mutuge kare kurikania kiuria gietora tukurio tukubona arua thirikari nene gakinyaniria mawira neja mirandi ya barabara no kuna jaka thirikari nene ekethwa gikinyaniria mirandi ya barabara itana mbere kwaraniria na bao 223578 na namba yetu SMS andhometu mirinkai Peterson Kiresha rure which government Alex Mutumo mweti akauga kanuni to me they'll complete because there's time before the general election. Ipoega sana Amos Mutevya kawa yes Kore road coming soon up Gembe Central to be launched. Tesh Junior kawa yes the government is tirelessly developing this country. I regard the two-term is inevitable. Na Paul Tushakoga no please not this regime at all. Eta nambere kwithiro gitutumira gichoko giaku twachokera ni Mwagojo Avenues barabe thirito bagikinya ntere cia kianja ikenda kwa akarima ntere Moritani gitumi kebebie mutambo. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Omiaka ikeja na gukuruka myunda myarage gukurukira baria bejere mbere yetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera toro kumakireo ende narua tukuruguria yukuririyeru riori kithwa nthigurune kugaruka o uria kugukia no rurijo rweru rukomejukia na komithonga na nkuruki ndira mugetujo ngo gikagita kainge mono na yuyiri tore akwa ankwenda kunengara kintu kirere onandi manto ya Meru inya enjero muthetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojura uremi rugo kinya atukuria ontwere bobo ajakiri Weru TV. Ni Jumatano cionthe kwambiria thaa 2:20 cia ugoro aja ndene ya Weru TV kiri mubango jo murimi charuruku na uninele o akithinji ogakorokirwa. Habari ni wana Mombasa.
bararia na mugambo jumwe antigiri na gwitikaniria kuma mboa bate kumenya kuria betite na gitumi gikinene ni kurega kugwatwo kombo ni urabetaga nguntune gatwatanire nkonerie itambia kwa itambia biashara Meru barutakanaga mujini wa Mombasa ikandukumaga ta locomotive driver kana kuthia nkale monki ni mbethara ndikara ni rungamirite manda transport yonde ya Mira kuma Meru mwanka ya kilela antu beto wa Mombasa. Nyuma ya miaka kathumba nyumene Mumeru nonekanite gucoka kaumo kawe na gwitana mbere gukarabwega guntu guku indi ari na mathina nkabo otajaraja muritire mboa na gitumi kirembi kwa uranya ichi thuka mana tendi ci thukite muno tabrento wingi bikutuka ronto ambura la sesi yetu turera county ya Mombasa ile oro sana ujira jida nyingi sana lakini mostly jida ya county on licenses hiyo sana watu pitie sana sio kone nero kwa kwa ringi sana watania na mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano Jumapili ya tariki 7 mwezi wa June agikuretera rugono ro mwanya Mumeru wa mboa ajendene ya Weru TV rumuri rwa Ameru. Antobati nontwire bwao ijamutejo tena Meri ende antobati nanteto bedhairo be mitumo mukabubanine nanande Meri erika nkoroki moroto jwara makinya nkoroki Weru TV negociaro kairi na kirigociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kidhuraniro kijite na kinya nyuma ya kidhurano Phineas Imana tukori barabari utongeria nebyo birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa Kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri Nteto ore gutondoka Mutembei Edward Aramisi Chonde etaira makurungune ja power ku kaithangike mono oje nwe muthonji omwerekera jogi siasa ntinyari wa Kinywa Njuma yetana tugetika okanro weekendi agakuretera Nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya oje akarongika matha na kiume gyakwa gagitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gyaku gikiambiria ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ije Nteto haki ije inkoro ya Kiremara ichwa. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe Nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Pweke gweta na mbere kurumira ntito chetu tugichokera kariba Igembe Central ibokete matata jawe gururia barabara ya Kore ire gwathanagia Kiengo Matiando Indhambiro na Kabuitwa kariba baba ugite barabara ya iu echokurukika bakika thirikari ni ujure wirane bwa kumithondeka nontu etwikite kuringaga kampeni omagita. Duncan Mwathi na report yeje. Barabara ya Kore twikite rwari rwa ntukunterechie Gembe harawigi twere kinyamara kinene muno na ende akaribariuga barabara eno thukite nkurukiyerethia wa nkomona kwigwa batamikinya lakini bathoma Bibilia beringithania barabara eno nerethia wa nkoma nuntu babure thukangite baba mheshimiwa iaga ajuteangiririe anja kuma wita mwanga Ndambiro kwina mwanga mwera yani baba yonthe gwatwigire baba ni remete wite
kore nä thä rä te tå cumbå rä te ita rä nene kuma kå raura batu twä maå na wiki twä nacio må ntå akona weta nä egathira njä ra ä no atiopaga må ciä pikipiki ciongwa muntu kawita novua akamati nio barabara ĩno nĩ yathũkangire kabisa na kĩrĩa gĩtigarĩte imiuro hĩra iyĩkene ta mĩera na ĩndĩ hũrĩ na nkari ũtikũrũka barabara ĩno nũntũ gatigĩtwo kajĩra kanini mũno hinya thithie babikibiki bationaga kanya ga gũkũrũkana ũkĩagwaleria barabara kinya bo antu baithĩtie ũ imwera no mona mwera ngaciũria rĩ kinya ũkĩagwĩthaba nĩ kwĩrwanganĩte wĩkĩrwa mbi tontu bau nũrongo na ngatũkona ngari ciĩ tontu no tũiba twĩkĩrwo njumaine ta kinya ngaciũria kĩũria barabara mweshimwe ndani kile na kuona bwekari utebwa mbo ametonga inye bwekari antu bona bawetera ngoye kuno kuthio longa uringi mbisa kuringwa mbisa na utonetie mbisa ende katore ya mbisa batwe wana tutayaneria na sendi ciegengo kwina mariti tu tutemenyana na uwe na ngoka okamanyana na batu wau kwa bwithia barabara yetu onto thai tutona kwa turira bariuga mubunge weshigo mbunge gikiature kubeneria hati bagekirwa ramina kuthukia mantu nkuruki barabara ino itirikire budget ya mwaka wa 2026-2027 bagitiwa na kemako wika baruthire murungu ata haraba gwita ndani kiri wa karitho buratetagwa hito na umire na kubekira barabara ino rami no kaya kwigwetie kiro rami no abakururirie bukai wegwe nkari ciao ciikuruka araise wete mibwete Jumaine nda utema ya togono ntorita biashara nyote baitogona biashethirira njirene tha ikinya kimbudget kwa tha yitikirikwo lakini antu bakaso bagira barabara ekore yekirwa lami antu beto ankubwira round yabo kaso te barabara ne yekiri budget ne kwa abo thigere budget nya githomo tekwo na barabara mitaro ende bwaria bokero imitenthi itangi ende watu tutara simanto barabara ekore kuma nento bwaria imitenthi itangi pigele ya sitinye mpio thai na tuwirire twika boito atwira njira yetu muthimi ayo thai ende ga itarete guthira kimbudget irekerie 2026-2027 itokona barabara yete kuna agandongi ikiri barabara wigitwe ikiarirwo muno barabara yakore wumete ruteruru rwa kiengo uthiete matea ndoi thambiro mwanka kaboito na nto baingi muno no gitu bakiariria barabara ino na kuria mubunge weshigo mbunge kia Igembe Central kwigwa kibathondekera barabara ino nuntu kiriro kiao hutigitwe kionekana nkiripotera Weru TV gishigo mbunge kia Igembe Central betawa Duncan Mwathi. Kampuni ya Avenues iria iringaga arimi njeki muno endia ba Agrovet na arithi beria na ndiraru bakinyite ntere cia kianjae kwaraniria na akari na kubaitana mantu mwanya jegi Avenues igatonya era na kuringa murimi njeki na aria utigwitia kujuria maratasi endi ukagitira mantu mitandao netore John Thiga akwa agutwariria muthenya wa imuthi kambuni ya Avenues ira ni imwe ya ira ciumba kwigua igikobithia na mbeca kiria biashara na mono bara na biashara arimi ibekinyitie ntere cikianja ikenda kuthina mbere na kurutana biashara ba arimi mantu megene no koba mbeca na bura bomba kwigua bagiukagiria biashara ciao. Avenues financial institution license to Central Bank of Kenya kenda yomba kueja na financing roterero antu bara baguita biashara cia agriculture agri traders tomba kori agritrader no agritrader imtora we na biashara we either kenda area mkulima ja Agrovet ora kana mto animal feeds kana kagora gakuma kire akulima tofauti akeja akendia mfano kwena mtombugo kugura serious ke akulima eja akendia store we kwe mto kwendia nkara akagurira nto tofauti akeja akendia ra depot yewe nkara koro kwendia area koro kwendia makandamia imuonere ara mbere avocado maembe sungura ngoko hiyo yote ni agri trade lakini no mwanka wethire wena duke eku kana store eku biashara eku no mwanka wethire mitete mwaka jo mwegwitia 12 months and above kenda nande omba kuongerwa mbesha cia kuongera stock narakiarire mwingi ntere wenu chekianja ifethi kaithia urano murungamiri munene wa kambuni no ya Avenues mantoni megene na biashara aumbete kwigua akiwa baita yao kiringithaniwa na baba ngibakobithanaga mbeca igutwika boka baita kao ka bomba ku bakiria mu biashara ikanini muno kenda kebukirie bwega biashara ni yake ya urimi mbeca itwejanaga ote security tugwitia security biashara ewe kunduke ewe kure kari na tote kwira rete ngaranta angarete taito kana security ingi security kwithirwa biashara ni enderete na no mitete nkurukie mwaka na ni license to ndabwira twejanaga mbeca kiwango gya kuma 100,000 mwanka milioni 6
kulingana na uwezo wa biashara eku urekari na interest yetu tureagia charge emo akio interest peke yake utekenge tutegitaga loan processing fee kana into bingi tureagia ke interest kulingana na mbesha irojo kerie na gitarira ombere kujukia mbesha ile ko wona antu ba avenues ba thioronka ba brande to avenues jonkari na arwa bare mandukene nau botonya nduka mwanya bathikere wigwimbi tugukwira no ntunyito kweja biashara ire kutugaguteithia na mawaitha ura umba kuita biashara kenda yomba gukura. Kiripotera ndo cia Weru kuma ntereche kenja igiciko bunge atigene West mbita wa John Ndhiga. Biashara kaunti-ini Embu ibaumirite na kumeneria maandamano jiraja kujiri tauni-ini eu bakiuga ija kwangaratania biashara cia bunene bakiaria baugite winyange buria bonekete tauni-ini ya Embu kumania na maandamano jau nibo kumenerwa bunene ritamwaniki gatumenyithia. Avuri biashara a tauni ya Embu ni makomithitie mirurungano iria ikoretwo kuo thiini wa tauni ino na iria irikagiriria biashara nyingi gutua na kwiwa. Marauga mitoi itonyagirira mirurungano ino na kuthukangia biashara ino ciao na varia gucungagirira athara nene. Nituonete migomo ino ni ratu affect muno tondu irauka turese ni mugomo wa kawaida ukagaruruka ugakora ni mugomo wa wei ni ekinae marauka gutwe anduka cietu ukethira nduka ne mvinge ati ni maravata gukana magatua na makengira thiini makaruta indo cionthe makathie nacio. Na varia avuri biashara amwe mathiete athara nene o ati matire mavota gucoka biashara ringi. Ria twakinya vandu kinyandu investors ta Queen Victor supermarket ni mavingire supermarket yao nundu wa migomo. Riu no tugaguta another investor turauga atiri ona mango mena kurenja they will not invest in Embu and why Embu ni turauga atiri enough is enough. Guku magikumithagia aria maravinga njira vindi ya mirurungano magitagia aria maravituka mbia uria ari mugaru na watho. Tucoke twire andu acio magomaga na maragoma ni metikiritwo kugoma no te kurugama barabarari kuthie magitagia andu wetu mbia ati niguo matuike ni ya kuvituka. Na varia riu marauga wakoroti makoro makivewa ugitiri wa kwigana vindi ya mirurungano ni magokorwo makigitira o ene na njira wa cionthe mangivota. Koguo tuuga na murugamo omwe ni tukugitira biathara cia andu wetu na ni tukugitira aria onthe marenda guka ku invest thiini wa Embu. Varia batungivoya aria me miciiri aria mena biathara tigai gutina mukitigira thaino aruti aya biathara me guku ni tukunyitana namwe tugitire biathara cietu tutige kuthukangia indo cietu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthekania na umwe wa mashabiki ba Weru wa Drumurithi na rieto rijikene muno ta Radio Call atio Radio Call uria ukarikana ni baba ngi kumene na turugono twatu tuthongia nogokete nyuma ya kwajwa na ranja ya Weru TV na Weru FM gutuma antumiria kuboreria nja ijikagitena gaka gakomo. Weru TV ni athikairwo kuma ruguru mwanka gaitimbuti na Meru na akathikairwo kuma runkuru mwanka rwarera. Ujo ni Drumurithi ontondewa urore jikene muno ta Radio Call nure na ndi urigite kunogoka ndi amna bubu dietero na mathitho ja ke baba ingi paketho bakijirikana kitumi especially nkiara ya ndi mwarimu no ntona ntetheretie muno kuona na bantura yetu bathomete na ibetete skuru na bakathoma na bakarikia kuthiria wararinya chamanio wa biashara mugene na aratukaragia bwega na agatwira tuigwa twina ini issues twamwira ko itukuga tutaukiri muno tuyakariba mugene koi kuonania Radio Call na arari mtu heshima muno na mtu ina yuma mtu gukenia andu ara kunde andu barakarande kubakenia na kugwatanira na ntura murungu akutharima ugurana omba kutha murungu eterete ugurana no akutharima sura nda tuthikio kasanira murungu kira ntubanja na shore bakui arari gitugwe kinene muno ke kugwatithania tutaukiri furaha yetu ira ithero furaha yetu njana community na kwa antu moyo gwikira antu moyo ngugine na kuba raini ura bakaita biashara na ngugine ciao na kubekira moyo uturone nondo Radio Call nya cibitari arambira
ambera badu tutere midere ndagdari badurugere dango ekere kanyamu otomane badu tore nyama tomba gukithia bito ara naru tugatomana gauko tukare radio ko tugatomana tutunda tukare radio ko sore akiri baria barategaira muno kiawe kuthekania mariugo ju. He has left a mark in the entertainment industry na arembethairo nyaninde umwe wa ariacheitha kana MCs na we really miss him and may your legacy live on through your children, through your family na through batu bara impacted redoko gitarira widretwa urende gurueje umire one time ya kuma aja monga wita Tanzania etakithakagia ntumbacine wita nochoka intheko tupu bamwe beja baurite memero na redoko kintu kimukira rambirite igitaru tomba kwitha twitonya ofisine ndiko nambirite ngwathanie mantu jonde entertainment mantu jonde ja kwitha jante ko jano mwe twikira industry yo inya na kenda tukomba kwitha twina chanto bange babaingi tutumera opportunity ya redoko kenda tomba kwitha tukimiza bange bena talent mwanya bomba kwithira bakita gairo bwa thirikari bomba kwitha bagika mawazo jao bonde amwe Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutiriri wa Kangangi. Onde Rais William Ruto areketie ndiunga ya kiumia kimwe chia Mbwana arua munini Rais kithura kiendike atindite county-ini Kwale kiri mirandi mwanya buwiti na mbere kere kiendike nonekete kwerekeria migweri gathi Gachagua na Njuri akibera riria bari thirikari ni bari na kanya ga gutungatira Kenya inde ni bari miro akiwa kithurano kijite 2027 ikethirwa kiri kia uma na wero. Na watu siku hizi nasikia wanatupatia mihadhara mirefu. Wako na lecture inatoka hapa mpaka Cape Town. Wako na lecture inatoka hapa mpaka New Delhi. Ati vile sijui nini imetendeka, nini haijatendeka. Nemo gwezo lengete Rigathi Gachagua na Ndene Bawe munini wa rais ateko bagweta rietwa akiuga ni bakuthomera thirikari na miario imiraza rwimborokero na kagita karia bari na itebine neja kiawe kagitene kanande gutingo gibana ita. Na hao viongozi sio wageni, sio malaika, hawajashuka kutoka mbinguni. Hawa ni watu wamekuwa katika viti vikubwa serikalini. Siku ile walikuwa na viti vikubwa kama ile kiti Fireman ako naye saa hii. Hawakufika hapa Mwandimu, hawakuleta stima, hawakutuletea maji, hawakutusaidia kupata barabara ama chochote kile. Akiuga bakuma thirikari nene na ndengo ciciumite. Saa ile wametoka kwa serikali ndio sasa wamemea pembe, wako na kimbelembele mingi na wanatuongelesha, na sisi tunataka tuwaambia hivi. Mwaka ujao ni mwaka wa mtihani na viongozi watawekwa kwa mtihani. Kila kiongozi kutoka MCA mpaka rais, na ile itatetea kiongozi, sio kuongea mingi, sio kimbelembele, sio kifua. Kazi ambayo umefanyia wananchi ndio itakuokoa, ndio itakutetea. Akeza na bioria bithato babati koru abonekana. Lakini mkiwaona kule barabarani wanapitia barabara kubwa, muwaambie mambo matatu. Kwanza, muwaambie wawaeleze kabla kuongea siasa yao. Wawaeleze siku ile walikuwa wakubwa serikalini, walifanyia nini wananchi wa hapa Msambweni na Kwale. Si namna hiyo? Wakimaliza kueleza yale walifanya, muwaulize na mkipewa nafasi nyingine mtafanya nini huko mbele. Watoe sera yao. Wakimaliza, jambo la tatu, muambie sasa tumesikia ile mlifanya na ile mtafanya, sasa muweke mawe. Akiringa kirore okaire ati gote kura shikaiwa kire kithurano gya 2027. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya. Kuna watu hata wanaongea kwa sababu wamepatwa na tumbo joto ati sijui kuna kura itaibiwa. Hakuna kura itaibiwa katika nchi ya Kenya. Kwa sababu sisi wenyewe, Rais Ruto na sisi zote wakiwemo hao viongozi wenu wako ofisini kwa sababu tumekuwa na tume huru ya uchaguzi na tumekuwa na demokrasia ambayo inazingatia matakwa na uamuzi wa viongozi. Areti ojo, arinteresho kaunti ya Kwale, nyuma ya Rais Ruto kwethirwa arindeo ntuko ya igoro.
Kwa hivyo wale wanatupigia kelele watulize boli. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kithinji. Rais Ruto ni fire si fire. Mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na akinyite marombe neja mathiko ja nkathayo vasio watunisa twa Full Gospel Kenya onde na we urogo chwa gitikia mujumbe wa Olkalau na tigiti ya DCP kama ungotho achokete matasi ja kenda gukurukua ni kiama ya IBC guchwa gitikio. Mutongoria wa kiama kia Democracy for Citizens Party DCP Honorable Rigathi Gachagua ntuko ya narua ethiritwo yarekire misa ya kumuririkana mututigi Reverend Catherine Macharia uria ni mwekuru wa Bishop Dr. Macharia mwambiria wa kanitha ya Full Gospel Churches of Kenya Nterecha Nakuru. Nakuru County has borne the brunt of ethnic violence from 1992, 97 and 2007. We don't want to see what happened here in Nakuru and Rift Valley ever happen again in this country. Gachagua inyani ajoketie kanya gaka kwariria gikuo kia kurigaria kia Reverend Julius Ngare Ndumia uria wari mutongoria kire kanitha ya PCA Tabuga Parish Nterecha Lanet Bahati County ya Nakuru. We are still very unhappy that 3 weeks after the killing of the Reverend Ndumia of PCA Church, the people who killed him are still scot-free. CCTV footage is there, showing 4 police officers getting into his house and staying there for 3 hours and torturing him. Today there is cover-up, they have not been arrested. Gachagua ni aureti atongeria kumenyera muno miari yao ira yomba kwambiria mbara nthigurune agitindekeria kithurano nekejete gutiwe ukaiya kura chia Kenya. Sisi tunaomba wale viongozi wanatembea na rais huko Mombasa to stop drums of war, to stop threatening communities. Umeona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipopata kura ati wataiba. Sasa mtaiba kura ya Wakenya tukiwa wapi? Ni ariretie wongere kuwa umaramari na kuura kwa twana tonini akiuria inyatongoria gutigana buru na uria wari Rais Uhuru Kenyatta akiuga Uhuru tewe gitumike ugwati thirikari ne areu. As we speak, watoto 23 every day wanapotea. Nimeona msemaji wa polisi akisema ati hakuna shida, ni vile social media inaeleza sana ndio wanaonekana kama ni wengi. 23 children missing every day for the last 2 years. That is over 10,000 young children. So tunataka wewe waziri uachana na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alistaafu. Ako wake shaweli na kula mali yake na wajukuu. Kagitene ukaumuru rigete kia mubunge geshigo bunge kia Olkalau Runguru wa kiama kia DCP Samika Maungodho ni akinyete obishine chia kiama kia idhurano na mianka IBC kenda kwigitira kanya gakuruira giteke ukire kidhurano kinini ntariki 16 mweri wa Julai mwaka o atongoria baro teregani na thirikari bakithongira geshigo negike na mururumo omunene. Hii ofisi ya CDF yule tunashindana na yeye alisema kijana atafanya secondary school education free. Tumuulize, miaka 13 umekuwa kwa hiyo ofisi, ulikuwa na chance ya kufanya hivyo, haukufanya. Hii kiti ya Olkalau sio vita ya hapa nyumbani peke yake, ni vita ya kuleta heshima ya jamii ya mtu Mkikuyu. Wewe tulikuchagua kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa miaka 4 kabla Kiarao hajaaga ulikuwa wapi? Hii maendeleo unasema utafanya kwa miezi 8. Miaka 4 ulikuwa wapi? Wewe tumekujua na tumekuchanuka. Wewe. Na kuheshimu lakini Nkiripotera Ntito Chiawero rietoria kwa ni Caleb wa Mutembei. Pamabaya kuruba rea bakaraga mutaene Joy Wanda Joa Machaka kibirichi barombete thirikari kuongera kigina kia inua jamii bakiuga ngirijirira bakoyo ni nkaimono kuinge mo batu jawe kuruba bakere bugite bena mathina mwanya jara jabarumirite jareo mbajua na gwitia kwangara mayoturo na bakongerwa mbeche yu bakena.
ekuru baraba kuru kuma machaka ibagutariria bura murimo wampio bainyeritie muno na kubatwikia bionje bataibumbire no ambi bakiromba thirikari kubachura ntaira ya kubaretera ndawa mashinani nontu batikweyumbira buru nontu nkinya kuthikura ya batiumba twina thina ya arthritis yekwa muno nie mugongo ikena maguru ntiumba gwita maguru ya garukanira na njara iragarukana mwekuru uyu ngenwe kinyawe thai kari twa nyumba nontu bwa arthritis yo yeu ne ira twina cio na ndege chagiki ito marura ya tekinyandi guku utikonyama ejatikinyandi ithina ya arthritis ni kwanza mbajire ndiraga kinyamuri jukuonania indawa tuchuro ndawa ya yomba kuoneka na kinyama buti ya wekira noja na mpio tukagwikaira na ndi thirikari ne turikane buru etwe bya kuria etwe ndawa etwe ngucia mpio ira tukomba kumamira etwe mirengeti twigwika kinya yo murume ndarimete nkarema mutuate nkarema na ala gweta wasoge na ndi nteremenya kieni ne ao nontu bwa kwajui maguru kwajui mugongo na ndi nikiande ya andu maumwe nara nkuruki bakuromba thirikari bongere mbeca ciokuru nontu agu muturiro kinyete ngiri ciri gutiki kugura na thina nacio no akaikuongereka ibwaga nontu bwacio nkatho nyingi nontu bwacio no president ite kung'ana buru uriga uketha nukurite irandura muntu kabere mbeca ikikathira uketha cioka jokio gikiera ndu no gatigo ru muthirikairi utikingi uri nakio utinenya katuguta utina cukari utina mbi mbeca cio koro kwe baba ejagwa na baraba ejagwa ibongongerwe na mere mwaro mungako agukinyia kiango kia kwewa mbeca cio koro na nti andikithai twani no ngiri 5 kana 6 twara marandore tukara 3 twatigara na 3 twongere nina kwenda kwenu bomenye ngiri 0 tekio tukugura nakio ituburu atubwira antu betu imiarire watomba rindoro thikai muri ori murugamirwa ikundi bya antu bakuruko kumachaka na turigwe inya atongere bakiuga one time tukaga indieta kwa one time twataga tuona one time wezi utekio ya inya ntindiri ciakwa ndem coordinator wa ntindiri ciakwa ni gukurukira mantu ja manene muno ojo iwe bakiuga bena thina cia miri mwanya oni cha ndoro thi ni nkuromba free kireneki camp ya antu baba bakwa ntindiri na ntindiri magana zairi ciena thine mire mwanya nontu 50% yebo ni antu bate uchiomba guchiokeria na 50 engi ni baraba gwita itatu and Freud tiko chwa mbeca katwaromba inya antu bawendi bobwega baraba tegerete TV eze na bakuigwa kajuga akwa ibeje batutegere squad ni amachaka bone kwina antu bakuru bare baraba ingi baraba kuritwe na antu magana zairi teuga one time na outside ote utedio winabu turenda weje uge one time ugitethagia antu tukuthikira tuigwe kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi mwerekeri wa bithaa ba njeshi bara betereri taya tharakanithi na arombete akiama bangi bagwatire na gukara bwega na ntunture ne cheo na kubona mitugo mega na county commissioner tharakanithi David Gitonga akiaria na ugite mitugo ya uthukangeire gukujirwa kirima andamano itibati akeja na ngerekana na bithaa wa borithi uria uratere muchinkajo wawe njarene cia andamani ya federal county commissioner agwa Tharakanithi 2020 Gitonga na meneretie mitugo ya mbembethi ya kwaga nthoni na kwagira akinya nthiguru ishima igita muno ria rukwithirwa kwina amandamano. Inahusunisha wakati unatoka hapa unaanzia kualipu mali hapa, unachoma barabara unaenda pale unachoma ofisi, unaenda kwa ofisi ama unakutana na askari kwa barabara, unamchukua, unamfua kofia, unamchapa, unamunyang'anya puduki. Hiyo ni jambo raibu kwa nchi yetu, na ningetaka nyinyi maveterans tuanzie kwenda mashinani. Kuna mahali tulipitia tukakosea kidogo, tuanzie kufunza vijana wetu. Tukikosana si lazima tupigane, tunaketi, tunaongea ndio tuweze kufanya kazi na kusonga mbele. Ni jambo la muhimu sana. Aritie ari kiathoni ikia amabitha abatene ba njeshi ba Tharakanithi nara abauritie thirikari nene wa muna thirikari cia county bathina mbe no tumira amabitha baba batene no ntoba na maumenyo na mautea amaingi muno. Let us be a good example. Mesikia nimetumia the word a soldier is a first class citizen. Don't betray that statement. Tafadhali. Let us be good ambassadors of KDF.
Kwa sababu ukifanya kitu leo mbaya ama ukunywe uanguke kwa mtaro, wananchi wataangalia wanasema yule mtu wa KDF. That name KDF will never leave you. County na county commissioner, you are sitting on gold. Hawa watu wote pamoja na family zao ni watu muhimu sana, manake wanaweza kutumika kwa njia yoyote, na kama tunataka hii county iendelee mbele, veterans ni sehemu muhimu sana kwa nchi yoyote ile. Most of these people are very qualified professionals, and if we can employ them in these vocational training colleges, we will train people who are so qualified to deliver services to our people in the local area. So that is my prayer, that we use them for that purpose. We agree, na ni ukweli muna skills. Hata wajua tukiandika machifu kwa mashinani, wengi hata wajui kupiga saruti. Kwa hivyo mkiwa hapo mashinani, si unamwambia chifu tunafanya hii kitu namna hii, mnamfunza, si ndio? So hiyo kazi ni mojawapo, tunasema tutaungana na nyinyi tufanye pamoja. Ukiona amekosea mahali, amevaa nguo vibaya, unamwambia ivaangu hivyo, unamrekebisha. Kuma taoni ya chuka Gabang'ombe, Betan Class, Chabari. Abitha munene murungamiri mbondi ya Nchobi Meru Gitonga kubuna rombete akari maturene kugwatanira kurwa na Nchobi ndegeni watho ire kwendwa tundukene na mitaena akiwa mwananchi abatethia bunene na boja nene ndwang'ini iji bakagwatanira na nene bokaria kenda Nchobi ijithira. Abisa munene wa mbodi umenyeri bonjumba Nchobi yandene kaunti Meru no Gitonga kubu augete nandiko na thinene ikurumira kaunti Meru kimanthu gya Nchobi ndegeni watho ire kuonekana kendo mandukene na bioski. Okay, akona muntu ukwendia Nchobi kioskine nontone especially barende the second generation ilikana bakwendia toskine tubondi tukunua ne ana banimba tafadhali tuireni na kinya muntu uno nyatsingo business permit uto amusuna not the same county government ne mwete through department ya revenue to collaborate na wenzetu wa revenue to amutunya nyawe license iwe single business permit to inge biashara wewe ndo atakwenda uta biashara leo wewe genuinely na ni kuria anto bondo ran kwarengi akuruba njuri cheke maendeleo ya wanawake youth atumire baroteto ro murungu na atubara bonde be ya bona kintu yonto ya kitafadhali tu informeni tu batu te bon disclose ni uratwirire na toka act kenda tumbotethi antu betu bamiru akirona ndo angicokaria kumacibu mwanga polisi patigira ati ibakorwo na thineji mwanga gutigana ni kuthira buru. Sending a message to OCS bonde Bamiru County, OSPDs, DCIOs, sub-county administration police officers, na even the ACCs, the DCCs, na nya chiefs, bonde batutetherie Nchobi ye mugacha Marwa Kaanga ni kuingia mono, especially centriment bwandi nabo mwangandia Kaguma na Kwarine na kuge na kusaidisia gembe na Kinyaburi ni kuiwe Nyaburi kwena Buri East. Buri East we are coming there to yete awo no tuturombere kwa identify areas you budhiria antuba Buri East we are coming there to tell now lakini no turombete kwa identify areas you akiwa kinya magatonya kirirabu birabi tukite license ona bingi birabi koira ne bina license hizi ndikanda gutigira ati kundukura kunda Nchobi kwendwa ndikura gwetikirika nere kwendekana bonge nabo ni kuria bara batirite mwaga yo itaretire abaisitha no tukura bagwa wisitha kuri bangi no barumasia officers beto kanto baba kabira nibo ontom buete woni ndesio wa alcobond this here buete by mwari yoyo Mei mwiso yo aswire to kwenda kuthirania na kurisia license so that kienda tumba kuri wingi sithi na wikabiri na bara bangi base ya license nabo kenda nabo tumba kuba wata Muthuru Muriuki, World TV, Mutiriro Kangangi. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru.
Tutonye biashara na rithi banjuki na rieto Meru Universal Bee Farmers Society kukurukira makaririgiti wa Samuel Kaume iborete thirikari kuba mabitha bakubaita na mantu jegi rithi banjuki akiaria Kaume augete rithi banjuki ni bwagitumi na kurina bata ya baita na mitaratara ya kinande ya urithi bobo. Thirikari ni rombetwo tigira ni kurutana ntu mantu ma urithi bwa njuki bwa kindi ugu nontu kiibumba kwa bwitethera mantu maingi mono kiri ugima bwa mwiri nari ndeto kuringana na mukaririgite wa Meru Universal Bee Farmers Society no Samuel Kaume nararitia makagita bakomene na ankia mabo urithi bwa njuki kuma ntere cia ntumburi kenda guchinjania mathugania megenie no urithi bwa njuki ino original ani ina demand sana batwe tuina upungufu wananchi by 80%. 80% supply ira turenda 80%. Bitona tuona na njoni 20% ya ira ntubomba kurima. Indi antu bakaya gwimiso bakamenya urimi bonjuki bwana bwo tukongela ginya percent njuno ika 70%. Tukenda twizasa ko ne kutukuromba thirikari nio kinya yekumira ati ikenda itugithiria kinya extension officers barabage ya kuimisa kana kubonelia arimi o muhimu bwa njuki kuwende antu bonde bakamenya umuhimu wa njuki kwa twika every household ni kwithira ina at least njuki minimum kwetha no kuona kachiko kamwe every day mantu ya erothi tuketha twisa sawa sana bakiare na boa member bantumburi Bee Farmers barabara yite kwiwa bakiona mairi mathatu megene na urithi ubu ibaumbite kwiwa bakiwa bakuthoma maingi na bagetetheria bunene kwibukiria kiri urithi bwa njuki ntere cia ntumburi. Tulikuja hapa leo ili tuweze kujua jinsi ya kuanza kuweka nyuki, kwa sababu tumechagua project ya kuweka nyuki kwa community yetu ya Ntumburi, na tulikuwa tumekuja hapa ili tuweze kujua vile inafanywa ndio tukianza tuifanye vizuri. Nkuja kwithira njuki inyichi kugarua masingira tinya na incho ake gitumi mite ria ndone andi guku batu Ntumburi tukahanda mite kinyambura tukuga otio mbura kaetwa kuhura andere twata kulima njuki Ntumburi na tukurukira njuki nya Ntumburi gakaruka nuntu tugwita ni into bibinge bira njuki tumaira ingano ato gathoma tukuona tukagwenyo tengugirio kurithi bwa njuki tukoya gwethe ngugi ndongi nuntu ina faida kiri antu baba inge mono bunga ke bukomba kumenyera na kinya bya kuria tuteaga biu tukara tukiuga tutina bya kuria ba tutewa misanda kairi gitumi into biria bikure mwarungu ro na njuki irithitwe ni irio biria tubatarite kuria batu bio tutethia nyamiri yetu bya guturitira inya mbeca kiripotera ndeto cia weru kuma ntere cia miathene giciko bunge tigene West Mbita wa John Nthiga. Munini wa Rais Kithure Kindiki narugurite kigomano kia gutegera mantu jegi urimi boskari ntere cia Diani kwa Kindiki augite kigomano giki igatethire bunene kiri biashara ya sukari na ario kari amwe na atongire bangi Kathumba. Muthenya Jonarua munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki narugurite kigomano ke 68 ke manthiguru kiria kiegia sukari ntere cia Diani kaunti ya Kwale. We are encouraging co-generation projects that allow sugar factories to generate and sell electricity. We are exploring the expansion of ethanol production as a blending component for cleaner transport fuels. And we are investing in the research and development necessary to make our industry more competitive and more sustainable over the long term. Kiaria munini wa Rais na ugite thirikari ni thiritwe gikaira mitaratara ya gutigira arimi na kinyaro wangiru irokurunga mabwege na ugite mitaratara utayari ni thiritwe gichiara matunda. We have worked to bring discipline and predictability to sugarcane pricing, so that farmers can plan and invest in their farms with greater certainty. I am proud to report to you, delegates, that these efforts are beginning to bear fruit. Farmers are gradually gaining confidence in sugarcane farming. Investment interest is growing from our private sector. Output is improving. The planted acreage is increasing. And our national production is steadily on an upward trajectory.
Nkoroki akiongera ugite na omonkate chwire ntairo garuruku bwarera buria bwete mpangagirwa ngiro urimi. We cannot talk about the future of agriculture and industry without confronting the realities of climate change. Across Kenya and the broader region, we are witnessing the effects of a changing climate in real time. Rain patterns and volumes are often inconsistent, while droughts and floods are becoming more frequent. This unpredictable weather pattern is not a future challenge, it is a present reality demanding urgent response. Climate adaptation must therefore be embedded at every level, in the varieties of crops we grow, in the water management systems we employ, in the farming practices we deploy, and in the resilience of the supply chains and manufacturing processes we build. Akiaria mukaririgite wa kamiti urimi na ugite nontu babata gutigira arimi na kinya biashara wite kuvagabaga nontu ni imwe akaumo ka mbeca cia nthiguru ya Kenya. Sugar is not a commodity at the margins of Kenya's economy. It's a pillar. The sugar sector directly supports the livelihoods of over 6 million Kenyans. Farmers, transporters, factory workers, input suppliers, traders, and the entire rural communities whose economies rise and fall with the cane cycle. It contributes significantly to our agriculture GDP. It anchors Western Kenya economy in ways no other crop can replace. Prince Ken, Weru TV. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Muthijantiso na njira ndi kwibwega no tubakona kanya kugwatana bautu tukubona arwe tarambiro kenera mibango ya Weru TV kwendero tukabobwega hau ni bitagwantinyari Kenywa Purity Richard no monanire wetu wa Mathithio.